Leli khaya lihlala abantwana bodwa kanzi nendlu abahlala kiyo ayikho esimeni lesikahle. Lubonza luchekekile kanzi nelophahlanga lokunjalo luyawa. Kulendlu yalomndeni kukhona nemagundvane lavele yacedzise lokukhona. Lendlu bezimakaphu sekabolile. Uma bola amakaphu seyingenisa imvula kakhulu. Nasingenisa amavula yagcina seyiaffecta ukuthi kungene amagundwane. Bese sihlukumetela amagundwane. Sagcina sesidisela kusomcela kamakhelwane ukuthi ava ahleli. Make wabo washona nga-2015. Keli wayekela sikole ukuthi akhone kunakekela bodzadze wabo. Esurvive ngemali yempesheni nangemali yama-donation. Kuthi nakufike kwafika even sesithandiwe wasipha wasita even ngoDisemba thina abantu abathi Christmas abapha ukudla. Labantwana bafaka sicelo sendlu yesibonelelo sahulumende RDP kanzi njengoba basamele lendlu yahulumende iEFF ibese yangenelela yabakhela indlu lenemakamelo lasihlanu yaphinze yafaka nempahla. We said let's share this gift as part of our birthday present to these 5 children. They need an adequate and decent house so that those who are going to school can have a study room and then they can have a flushing toilet like other people. Lokhu kulethe tinyembeti tenjabulo. Malume ukuthi usakhele indlu lendlu sisuka ku2 room besingacaba sikafika ku5 room. Similo sibalulekile kanzi bevele kungisola basidzinga ukuthi bakhone nabo ukuthi shasifuba baphile ngaphandle kwenkinga emphakatsini.